But haïtien, nous supposons faire ba yo bien. Hi guys, Kijan nou ye. We back. Eris, où est ma parle dans vlog là? Nous est Jean ici. Guys, jodi nous vin service machine na. Nous dans BMW là na service machine na. Il l'a pris faire service so. Après ça nous fait ça nous n'a pas aller après ça n'a pas aller dans restaurant haïtien. Eris, look. N'a pas aller dans restaurant haïtien. Après ça on y restaurant qui dans neighborhood là dans LA so n'a pas voir qui gens manger parce que nous gagnons longtemps nous pas manger restaurant haïtien dans restaurant. C'est là qu'on nous fait bailler. So nous checker pour nous voir gens bailler. Mener nous avec nous. Et puis, nous avons un bel review à restaurant. So, next time, nous venons dans Californie, on va connaître qui côté pour manger. C'est pas vrai? Yeah. Eris, say hi. Say hi, guys. Say hi, guys. Eris, on a vlog. We vlog it. Eris, tu pas dit hi, guys? Eris posted a YouTube earlier, oui? What YouTube? Eris gen channel pal, but kon yal komanse kompren ki sa YouTube ye, parce tout yo ap di hi guys, parce le temps de nou ap di sa tout temps. Yeah, it's just So kon yal tombe nan. Yeah, say hi guys. Yeah, welcome to your channel. Eris put the buy no menu. Yeah. Good job, okay? Give me 5. Good job. Good job. Yes, good job. Guys, so nap done BMW fin fè service la, and then apre sa nap fè wood. Okay? They got a teddy bear for it. You buy Eris un teddy bear parce que naptan là yo pon paquet l'argent dans menu so you buy Eris un teddy bear. Eris, look! Yeah, bear! Wow! Alright, let's move away. Anale. Ne pa se fò mette bagay la do? Yeah, anale. No, what's it? Eris. Hold on. Alright. Eris, get on yon meti bear la. Again, man. Yeah, you get that right, man. Hold Eris. Eris, ba mwen bear la? Ba mwen yo we bear la? Ba mwen yo we bear la, Eris? Ba mwen? Let me see. Wow! Show me. Betsy bear. Eris, you like it? Eris, you like it? Do you like it? Do you want it? Yes, do you like it? Wow, do you want it? Eris, say pete la pete tout samedi. What's this? Do you like it? Do you want? Do you like it? Oh. Okay, you guys, service la get fini. Nou apre al pran route la pou nan ale nan restaurant ki downtown Los Angeles. Da sou te manje a bon paske I'm very hungry. Bat manje an e maten an telman so. Oh no. Ma pral pran. Me too. So apre al pran. Ki manje wap manje? Yeah. Ma pran free Thai, I think. Pase mwen yo gen taso kabrit, yo gen tout kalite manje, but ma pral pran free Thai avec ti pole. Eris, so apal pran? So apal pran? Eris, se moute la moute sou mwen. Eris. Bon kote... What? Eris, let's go. I'm gonna start the car real quick. Pakite Eris pour machine à laver, non? Eris, al pou machine nan kou, yon ale kite papo. Pakite vini la pour laver. Eris, pou machine nan. Pou machine nan ale, Eris. Pou machine nan ale. Eris. Eris. Yay! I pa fè chou. I pa fè fret de yo. M jist mette sa paske lèl fè takou 8 9 yo, li fè an ti jan van fre.
So that's why I mette ça pour pas mettre jacket, but I put on jacket just in case. But the weather is good pour kounya. Gen moun ki New York ou bien Boston, mais ki kote yo li fait fredi. Kounya là, pour nous même pas fait fredi. M'kwa nous nan 60 ou bien 50 degrés dehors. So li bon. En ça pas un bagay manche long bagay, tant pour li fin. So li pas tant pour ferme chaud bagay ça. Uh-oh. Alright you guys, so na pou ale nou rive nan restaurant. Peace. Pode ser Haiti no de lá. Yeah, kote moun yo ap van nan la rue. Yeah, moun yo van tout ba yo nan la rue là. Ay Haiti même. Un different style building. Yeah, it just get to this building. Ouais, moun yo kap van. But previous moun ki van de yo se Mexicain yo ki fè sa. Yeah, Mexico van de ville. Tout ba, bon, si moun Miami yo vini ici. E ba de boîte moun yo dam fè non. Bagay api la ici là. Gade, bagay kap van an gros. Ba, pou fè brat, pou ale. Moun ki gen business yo. Tout moun gen spell ti business yo. Vin fè brat la pou Haiti. Pa de ba, moun yo bagay de yo. Gè mwen komanse fè moun nan brat. Moun gen dum. Kon dum ble yo. Ba kwa gen yo. Ha? Ba kwa gen yo anko. Da, gen? Ene, gade. Moun ki vle koud. Moun mette de yo. Zon sa se kote moun ki gen business. Takou moun ki kap bon bagay pou moun ki gen business yo. Yo vini la, yo vini achete toal, yo vini achete... N'importe kalite business ki yo gen, wap jwen tout bagay yo. Nan zon sa, takou wel, la ya bon pa di yo. What is that? Haiti, like a district that they sell. Yeah, moun really... Moun yo ki gen ba yo de yo really back. Oka, back. Sa gen fleur yo? Yeah, like the way kenebat bagay yo mette bagay su yo. Kuyo van bagay yo. Mwen kam kontan de back. O kontan de back too? Yeah. Yeah. Well, gelo tambaran de sa back. Alright then, thank you. Sorry about that. No problem, thank you. Alright, bye. Alright, bye. How you doing? Nou vini restaurant ferme. I want to Nou get an order bagay la online pou nou just not rende pou nou pick it up. Mse di mwen kon sa, fen soti nan telefon nan avem. Yon really island flavors. Yeah. Tout moun di manje an bon, but too bad restaurant ferme. Mse di, yo di an ferme la. De me siri mda vini la pa album on refund. But man, Bushman de koman sa koule dlo la mpa se mda pa manje. Kon ya yon McDonald's pou mali. Well, no lot spot. But you wagen lot spot Haitien anko. No. I might as well just go to In-N-Out and buy kon sa. Cause kon ya neg yo kraze sam men. Mwen get an prepare Bushman may manje bay. On bon griyo, on legim, akon sos po. Bushman koule dlo la. Vat mwen fè mal. Bon, ti dan mwen rete gran goup mwen vin manje ya, vat mwen fè mal we. Mwen ka go every matin ba manje. I'm ready. Mwen ale know something, I don't know. Mem cheve mba get ay fè pou mwen vin pou manje api yo pa fèmen. Nèg yo fèmen, pito mde rele restaurant. But I say, nou suppose fè ba yo bi bien. You know, nou suppose fè ba yo bi bien. Parce si na fèmen bagay lan, si nou mette nou ouvri chaque jour kon sa, nan jour sa, ou pa ka just
Rito pa fe ba la un jour. And then we gotta roll. Shit, I'm disappointed. Sistema m fâche la. E vat ma fe man. Mwen vat man yo ap rele ou. Anale. Mwen am pa mache lot manje. Let's go. Ba kon sa nan pa manje la bat. Anay manje un vie burger. Hein? Anale nou. Let's go. Eres sorry pa gen manje dan de. Wap manje haisyen yo de. Anale na in and out. Paske yo konen in and out yo pa jam ferme. Yo pa jam di kon sa jodi am pa ferme. Men spot la. Men spot la. Island flavor, taste of Haiti. If I taste of Haiti, Haiti va la faire me cosa. If I get moun an, oh, sel moun. Yeah. Lap fon bagay. Easy lap clean up. But yo get a ferme. But by la di yo ferme na desert time yo get a ferme. Mbiye konta yo la men. Mba konta mba. E pa première fois ça passe nou. Non, ça fait deux fois. Des fois, des différents restaurants haïtiens. Les là, les fermés. Moun yo avait dit ouvrir les ouvrir. Et pas même les mettre ouvrir. Quel est tout côté haïtien comme ça? Parce que bah ça pas bon. Amen, you guys. Ou après nous là manger un vieux burger. Parce que ça pour nous, et ça qui était pour nous là. Fâché là. A few moments later. Anyway, guys, my côté haïtien yo voye nou vin manger jodi. Nan pa pareil. On est nan pa pareil. Guys, ou ka wè de yo a fè nou an kon sa, but trust me, 4 biye kon yan la. Yup. So, Wait, is it? samedi nou, c'est kon sa l'passe, ok? C'est kon sa jodi samedi a passe pou nou. Grab it. Yeah. Mba kon si se gang ou mgango. Men, papa la bon aujourd'hui. Good, good. Gang ou mgango? Oui. Aries, papa is that bon? Papa la bon. Dude, those are potato chips. Okay. Okay. Potato chip wings. Aries doesn't eat her mac and cheese. Oh, yeah, I can't open it. I'm gonna pull her for you. Okay. Now stand back. Aries get mac and cheese, limonade. N'a pas le manger, ok? Nou pou al manje, na cheke baka be nou anko. I'm up install it in a little bit. Yeah. Ready? Yeah. Go, Aries. Go. Kounya nou nan wood pou nou mene Aries. Nan dokter. Nou prale. I pa tro loin la kala, non, but nou kan pil bagay pou nou fe jodi ya, so nou te pou appointment bonne pou nou ka fe san ke pou nou fe, and then pou nou tourne back la kay, pou nou package kek bagay ke nou achete. Nou gen 900 over there. By the time nou rive la kay, lap mil we. Yeah. Yeah, nou gen 900. Ase nou kan pil ole pou nou fe jodi ya, and then pou nou ka fe 2 ou 3 voyaj den post office la anvan 5 heures paske nou vle bagay yo ale jodi ya. Yeah, paske ou konen Christmas. Don bagay yo bi yo de. Yeah. Oh, an nou pale de World Cup la. Guys, nou gen tiket deja? Ba konen pou nou, men nou poko fin achete tiket ou nou, but nou mette nale nan FIFA. Nou registre. Nou bay credit card, debit card, pi yo ka pon l'argent. En total, konbe moun nou gen ka pale? 24. Nou gen 24 moun ka pale nan match Brazil la. Brazil Haiti. Boston? Est-ce que nou pense? Boston la pi. C'est pas Boston. Philadelphia. Philadelphia la pi. But est-ce que nou pense Haiti wal bat Brazil? Haiti wal bat Brazil. Not bat nèg yo kan men. Haiti wal bat Brazil, Haiti wal bat Scotland, Haiti wal bat Morocco. They are in. They are it? Yeah, they are in. Not bad. Maybe. Brazil. Pense ça? Yeah, they are in. On a zéro de besoin. Huh? On a zéro de besoin. They are in not bad Brazil. Brazil, fanatic Brazil konye, but Haiti la konye. Fanatic Brazil ou bien Argentine.
E ka nou al abiye, on bo Brazil, on bo Haiti. Non nou pa pon sa nan men. Non. Tout Haiti suppose Haiti. De pou vini nan match la mou ava on bay Brazil sou. Y'a pas le Brésilien. Nan preti ou, non, yon pa Brazilien. Nou konen Haitien. Nou konen sa Haitien. De pou vini forme de tout rad Haitien sou. Yeah. So hopefully nou jen tike yo. Paske gen pil moun ki nan bay sa. Nou leve bonè depi le FIFA mette tike yo de yo. Yeah, ite 7 pour nous, 7 du matin. Yeah, 7 du matin nou leve, nou registre, nou ba 4 yo pou yo ka depi gen plas, yap pon nou tike yo di nan man fevriye, 6 fevriye. Yeah, 6 Da se fevriye. te nou jwen tike yo, cause yo di kon sa, son lottery liye, va kom si yo bo tike yo, no? So, hopefully yo ba nou pan. Yeah, depi, yap fe random. Yap pik moun yo. Depi yo ban nou pa nou bon. Si pa ba nou walo bije a chache moun kote pou mwen tike. Pou nou achete, yeah. So, sa nap fe, kon nou konen nou ga ale, nou tou achete tike. Tike avyon. Sa e plan nou pou 2026 la, World Cup Haiti, Brazil. Tout bagay, tout bel bagay. Dav la le nan tout game yo, men yo tro far apart. Yo tapwe yon... Yon semen ene lot semen. Yeah, so, nou pa prete New York pou tout tan sa. Nou gen business pou nou regle, so nou pa karete pou an pil tan New York. But, la pa e fun. Nap kontam. Mwen vle Haiti depase premier group la. Tour la. Yeah, mda vle ou soti. Mem si a Brazil, mda vle ou tou le de an soti. Yap ba seleksyon mkwe 13 a 16 milyon dola. Si se nan deuxième groupe la. Mwen ba tro kwen nou, but kwen se sa ou ti. Se yap ba ou kop sa. Mem si nou yo elimine nou nan apre premier groupe sa. Mda bezwen nou gen nale nan lot groupe lan, paske nou bezwen Haiti bezwen stad, nou bezwen berba yo. Mda reme pou yo da fe stad yo an kote ki pa gen moun. Bonan noa ki pa gen moun rebati, fe bel bagay, base bagay sa want pou nou. Yo chita pti kon sa nou pa gen, nan tout bagay map gade yo di, o ti peyi ya, pa gen Green Stadium la da. Pa gen prezident. Pa gen kouan. Ebi, tout bagay yo ap di ya, yo pa mèm ap pale bien de jan nou gen ba la, non? Yo di kon sa son mirak ki fe nou la. Pa chans. E yo ba konen nou gen new jwe kap jwe nan ekip la. Nek sa yo bon, nek yo ap jwe nan lot peyi, nek yo bon apil. Zak fe yapay sezi, yo le nan bat Brazil, wase nan bat Brazil. Se nan bat Brazil, oh my God. Deja, mkonen gon rara kapten lot bo. Bo, gon rara nan tout match yo geta gen rara. Bo, mèm Atlanta, gon match, mba konen match yo mwa on rara Atlanta, no? Gen la nek yo apou vija ale. Moun Miami yo, si nap gade nou ete Miami, make sure nan ale nan game Atlanta. Pase, pon bis. Bon, nou met pon bis le kon school bus. Ple moun, pon detwa, ple moun, ale an ba. Pote rara, paske, neg yo fè mèm 4 a 5 an yo pa jam jwe avèk bon jan fanatik yo der yo. E se kwen sa pralon bon game, so sou ka ale a supporte, please a supporte. Yeah, paske neg yo bezè support nou. Map gade yon interview yon nan jwe yo ap fè, yo di kon sa, yo pa jam jwen support yo. Yo te kwe yap jwe san yo pa gen moun. E yo pa jwe lakay yo. Tout game yo se nan lot peyi yap jwe yo. So, nou gon chans, moun yap di kon sa yo cancel yo pa dako Haitien vin isi ya, so nou pa kay gade matcha, men moun yo pa konen. Tene pat 50 milyon Haitien, pa kon gade Gen milyon Haitien nan Amerika. So, nap la, bon, sipote ekip la. Vini tout kote yo moun yo. Moun yo kapale nan premier match yo, s'il vous plaît, vini rara. Moun yo kapale ak deuxième match yo, rara. Bon, si Scotland te nou, konen yo pa kon tade ba sa, si yo te nou rara nan tet yo, pepl ap chove pou Haiti. Haiti ap gen, because you feel it, like the momentum, like oh my God. Pa konen jem kontan la pou mwen ba sa. E deuxième fois mwen mondial Haiti, oui. E ba, ou te wè mondial?
Ah, nèg yo fâché. But non, m'a regardé dans internet là, moun dominicain yo di pour voisin, yo la voisin, Non, ba. pas besoin de voisin. Ah, moun yo di kon sa yo pa ka ale. Coupe du monde, pas besoin de voisin, pas besoin de cousine, pas besoin de Nou frère, pas besoin de rien. moun yo. Non. Moun yo di kon sa yo pa ka ale men voisin yo ap ale. Ne pa besoin Y ap voisin. supporter voisin yo 100%. Wè lè nan fè gol. Tout Haïti, bon, tout ti ale nan Haïti. Tout ti ale nan brûle amoué. Lè nan fè gol. Ou konen le Haïti ap jwè, Haïti ap gen, yap fè gol, apre la mouye mèm nan yo nan lot bo, yo kap tene tout moun nan, mouye! Non, yo brûle tout. Yo brûle tout. Wè Haïti ki gen non. Yo ap gen Haïti nan Dominicain, ba ou konen yap pral pense, oh my God, yap fè gol. Oh non, voisin ap supporte nou, voisinaj yo ap supporte nou. Yo kontan ki Haiti ale nan mondial la. Bon, dapre sa mwen, yo pi kontan si Haiti ap do well, nou gon bon tourist. Yo pa tout non, but pi plis nan yo. Yo kontan si ta gen tourist Haiti ba et sa we pi moun yo jen job Haiti. E pi Haiti rete la kay yo tap kontan. Mba gen problem a sa, non le yo di sa. So, e nou nan pal travay pou nou ede leve peyi. Paske, gade sa diaspora ap fe pou peyi an la. Tout, apil nan jwe sa wak ap jwe, e diaspora neg yo. So, neg yo ap de peyi an, tout moun nou suppose ap ba peyi an kout, men, pou nou leve peyi an. That's it. Let's go! Let's go Haiti. Let's go. She wicked and brawling. Brawling. She come alive without a warning. Yeah. But when she cock it up, a damn style that me love. She stay up on me like a glove. Take inch in your gun. Fluid white like a dove. I know that before she go. Your timing. You know you make girl you find me. Your body's the finest. Glad you were mine, babe. But tell me how we reach on the floor. Your timing, you know you make girl you find me. Your body's the finest, glad you were my way. But tell me how we reach on the floor. Going to the Balina deuxième floor. Eris, you ready? Balina doctor? Balina doctor, okay, Eris? Anali. Give me a hand. Come on. Il get up there. Il get up commencer à côté de lui. C'est 200. Nana, allez. Go. Let's go. Come, Mama. If I hear probably out in a doctor, it was this way. See? Finish. Mommy gonna put your shoes back on? That's it. Don't worry. Mommy will put your other sock. Are you ready to go bye-bye? See? Eris pe docteur, Eris se kriye la kriye pou docteur. I va vle docteur a manyen, li va vle docteur. Well, li va vle docteur a manyen pou li. A few moments later. Nou pral pran kek envelope ke nou te achete pou nou ta package bagay yo. And then apre sa nou pral lakay. But pou kon ya, For taking. but yeah, pou teken. Yeah, where's the envelope. cards, the thank you cards. Mwen mbliye the thank you card you nou bay fè nan Staples la. Nou kon bay fè nan Staples la tou, fè nan pran sa yo, and then apre sa nou pral lakay. Paske nou gen pizza like pou nou fè. So, Guys, même Christmas tree nou pa kon mette, no? I think fon mette Christmas tree ya. yeah, si nap get an jodi. Am gen an jodi an ap fè Paske Christmas tree ya. Si nou pa gen ten, I guess nap komanse an lot vlog. And then nap fè Christmas tree ala dan. Paske nou pa kon men bay Christmas tree. So, 950 de order nou gen kon yan la. Preske 1000. So by the time nou nap komanse February, nap nan 1000 la. okay. So yeah, you guys, let's go. Do anything for me. Do everything to me. No limits, babe, from here. I know you want take it slow, slow, baby. Don't tell me shit.
Maisha milimo na bisa La molili enfant linga misa Et c'est l'amour en aveugle Je serai ton Stevie Wonder Ton corps sera mon piano Laisse-moi jouer sur toi Te montrer ce que peuvent faire mes doigts Roko sengalite Bisya suke Kobo manga Bagay yo nou sot kwa. Si yo pou bagay. Bakon konbyen yo vando. But nou chanje desen kat yo. Pou sa se kat yo pa devan konya. Avec kat yo pa de konya. Eris, come. Eris, come. Eris, allez, bon moi, devant. Yeah. Ça ou people passe ça on the thing, you know? Yeah. My girl te belle too, but those are nice. People professional. Yeah, I like them. Yeah. I like them. Eris, what's that? Is that a donut? What is it? What is it? Yay! Yay! Pourquoi t'as qu'on donut? Yeah, but you can make donut. Let's go. And I know. Let's go. Let's go. Okay. Right. As you can see, look how work. I said, même Mario, yo. Et nous devons faire professionnel photoshoot là pour compagnie. So, tout bagay après aller sur les nous fin package et bah pour nous voir la caillou, nous mettons ça en dedans, nous dit merci et puis nous bah 10% off avec Taken Babes 10. So nous bah 10% off pour l'autre order ou l'autre l'autre bagage encore. So quand il y a là, on parle dans factory dans warehouse là, on pick up tout boîte ça parce que nous avons 3PL. 3PL c'est d'accord un warehouse, t'as comme un magasin côté ship bagage pour business tant pour mon qui gagne business tant pour nous les moun yo order yo pas venir côté nous non y aller l'autre bord moun yo package yo voyer aller mais si tellement gain en pile volume parce que c'est mois de décembre là c'est ça on va voir faire là moi tout boîte ça yo dans même moun yo et puis pour nous venir avec yo là plutôt parce que nous yo pas capable yo si tellement grand pile order dans l'autre compagnie tout parce que ça va plusieurs autres compagnies so nous même nous besoin affaire nous va arriver en retard so nous va conduire mal prendre on paquet nan même pour nous ka ship yo pour qu'on nous n'aille dans poste là nous gain 970 ordres pour Like, un peu de monde utilise TikTok pour faire ça, mais nous, on ne va pas utiliser TikTok pour ça. business got it. Tout order. Tout TikTok get shop. reality. Tout get reality. TikTok shop, Walmart, Amazon, takenbeauty.com, tout. So ça veut dire tout ça qui vient là, bon courage pour yo, pour nous cacher yo avec enveloppe jaune pour nous cacher voyer pour customer. Merci pour nous qui order qui garder vlog nous qui était ici américain qui était order. Merci en plus. Okay guys, thanks for sorting up bank là. Bank of America. Sort point de toi. Nous chercher un petit l'argent pour moun yo qui travaille avec nous yo pour tout mois. So vous connaissez depuis mois de décembre and I think up fini. So for we take care moun yo. Même si yo nous payons déjà pour ça mais moun yo travaille dans office yo bagay ça pour nous faire un geste avec. So log business ou bien sou gen business ou always make sure you take care moun yo qui est de là especially les fête Noël for un bel petit bail avec moun yo pour encourager toujours et puis yo treat do pi bien et business ou laisser parce que yo est d'ouvre pour toute année c'est ou toujours après les yo parler avec eux pour order un paquet de bagages so il bon pour ba moun yo un petit bagage dans Christmas so on parle ba un petit bagage là
Apre sa, map load up machine nan, nou e jan machine nan bagayen. Apre sa la pa yi ple, boat yo nan machine nan. So, kete ten nou avon tita, an nou fe bel bagay pou moun yo. Si teman fe chale. Si teman fe chale California. Ok. M fin load tout boat yo la. Map siye si teman fe chale neg yo fin edem la. So, konya, nou pa ale la kay. Oh no, avan ma ale. Ma we ba moun yo la jam se pon pou yo. Pou yo ka enjoy ti fet yo, ti Christmas yo. Apre sa nan pa ale. Apre anko. Lem rive. Me and the officer just get catch. Me and the officer under arrest. Me and the officer just get catch. Me and the officer under arrest. She make them lock we up in at the station. Not a madam. Me and the officer just get catch. Me and the officer under arrest. Them take my license and my ID. Fingerprint, cause them find me inside shit. We never see the flash from the light beam. Them ask me how me get them, it's a night shift. So searching for her clothes, I made me searching for my one. She coulda tell me, say the cops are coming through the door. Show me to understand. No more walking to a desktop. Then them pull up my file, but them never see nothing there. Them never see nothing yet. Them ask me why, and me say 'cause the body there. It's blowing my mind. Pull up my file, but them never see nothing yet. Them never see nothing there. Them ask me why. Packages que me vengan con fe. Package yo presque bon guy. Where my time right now we see that set. Yeah. Then we meeting up there. Yup. Got the areas. For the Harris, oh yeah. Got the areas. Got the Volo Harris here. Okay, so. So you guys just see that set and new fire. So bagay Christmas tree yo, bagay dekorasyon yo, atin se non lot video pou nou fe yo, maybe de mesajeve or later on. Yo kama son lot video, pou de se Christmas tree guys. So se sa na bal. But kwen an nou bal pou an tout bagay yo, nan bal mene yon post office la avan yo ferme. Mete yo nan machine nan. Yeah, na machine na. And then that's it. So you guys, lot video na bal we pou nou se Christmas decoration. E pi na pwe, le video sa poste. Singe, pour ton pas quinzaine en dos étrange. Ou y'a bon qui bat, qui belle, prend tout fait mélange. On connaît moins mes punch, bé. Allez me son dans tous les sens, yeah. À peine minuit pour qu'il va dominant, yeah. Que les m'sa au dim sous le bon pour montrer. Par jour pas sortir ou pas pour congé. Et sous ta mon nec toute place li en danger. Pas qui bi belle passe ou à swear. Oh non pas ma vers la go à faire. Qui côté les agos et ma fait d'ailleurs. On t'y on mon t'y go qui bim cool à swear. Let go balance à des bords. Bam son with rolling up before. J'adore dis-moi son bad boy. Oh my god, yeah, bon and I'm cold. Let go balance à des bords. Bam son with rolling up before. J'adore dis-moi son bad boy. Oh my god, yeah, bon and I'm cold. Respect, ou femme suspect. Virez-moi envoyer comme sous ta fait fit check. J'en fais bouger comme ça, bah ça son mystère. Pour moi d'arriver sous ça, t'as bon mistake. Right for me, nice for me, she know she bad. Dance with me, vibe with me, phénoménal. Come sick for me, she sick with it, qu'a fait mal. Mademoiselle baby, so dim chérie, j'en fais fly. I'm mort, la fait S, accord. That's it. Nou pa rapon anko. Fos a bay. So, tout an de machine nan fo. Yeah, drop that one. So let's start nou gen ki rete yo ki la. You guys, apre ale nan deuxième trip la, parce fò la ale pou le retourne back anko. Yeah, mbak
Bakal. Ok. Fè krive la, may lage ba yon nan. La, mwen pote yon nan post office la. E bat de ba. Mwen fè de voyaj.